जोसेफ गाब्रिएल हो इंडिया अलायन्साचो बाणावली जिल्हा परिषद पोट वेंचणुकेचो उमेदवार अशें गोय आपाचो मुखेली अमित पालेकार हांणी सांगलें। उपरांत काँग्रेस कार्यकर्ता रॉयला फर्नांडीस हिणें आपूण अपक्ष उमेदवारी भरला अशें जरी सांगलें तो तांचो अंतर्गत विशय आसा अशें तांचें म्हणणें। ह्या वेळार बाणावलेचो आप आमदार वेन्झी वेगस, वाल्मिकी नायक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। बाणावलीचे बाय इलेक्शनाक they have allowed or rather accepted the candidate of Aam Aadmi Party, Bob Joseph. I saw a statement in media that Congress party should take their workers into consideration, and so moral down जातलो म्हणून हे सीट आम आदमी पार्टीक दिले जाल्यार म्हाका दिसता एक अलायन्साचो धर्म आसा आनी अलायन्सा अंतर्गत आमी पहिले फावट जेन्ना आमी वेन्झी बाबाक डिक्लेअर केल्लो एज अ साउथ गोवा प्रपोज्ड एज अ साउथ गोवा कॅन्डिडेट आमचे जे कार्यकर्ता आसा जेन्ना आमी हो सीट अलायन्स पार्टनर्सांक दिलो आमचे कार्यकर्ता आसा तांकां भितर डिस्ट्रॅक्शन तांच्या भितर प्रॉब्लेम तांकां आसताच पण एज अ पार्टी वी डिसायडेड फॉर फॉर्जिंग दीस अलायन्स तेन्ना एक लीडर एक सामान्य कार्यकर्ता जेन्ना काय म्हणटा तेन्ना आय कॅन स्टील अंडरस्टँड बट लीडर लायक रॉयला मेकिंग सच अ स्टेटमेंट की दे शुड टेक इनटू कन्सिडरेशन सामान्य कार्यकर्ता आम्ही आमचे सामान्य कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले आमच्या भितर आशिल्ले तांकां समजायले की फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अलायन्स हो सीट आमी काँग्रेसाक सावथाक दिवपाक जाय म्हणून द सेम थिंग वी एक्सपेक्ट द काँग्रेस पार्टी टू डू and I think there is no doubt about the fact that Congress party amka clear cut mandate diya ki this is an India Alliance candidate. The statement has come very clearly from party president Baba Amit Patkar. Statement has come from Goja in charge asa Sri Manikrao Thakre आणि सांगितले की this elections will be fought by Aam Aadmi Party and India Alliance candidate आणि म्हाका दिसता कोणाकडे डाउट आसपाक जायना and I think it is an internal matter of Congress party thereafter whether to take any action or give any directions to her. It is their prerogative. We will not interfere in that. But Congress party as a party is going to stand and is there with us as India Alliance partner. And we should end this controversy. It is her personal choice what she is making. As a leader, we urge her not to do this so that India Alliance जे आम्ही relationship जी केल्या, आम्ही जे partnership forge केल्या, it should continue till 2027 आणि तातून एक leader who is a leader like Royla should not put spokes in the alliance partnership.